Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Saprindio. Kali ini kita akan merenovasi satu buah tapak mesin compact kijang kuda nih. Kuda. Karena tapaknya sudah tidak layak pakai lagi. Sekarang kita buat untuk renovasi lagi tapak mesin compact kijang ya. Mari kita simak. Nyatu, nggak beda hanya. Tắt cổ. Cái janji đâu nó là cái bùi rồi nó thì nó bắt đầu. Hả? Là cái bùi. Đây jadi. Mau jadi. Nanti kap Bang Lido ke panah. Aja deh. Apa anak gudangan anak bujuk lompeng, bujuk wajib jalan. Jadi wajib jalan sampai di bawah jauh. Nampak baru ya. Jalan ini tadi. Aquí. Nyala. Đây ngông.
dari nan kalungkung, dah akan dari samping nol. Han. Miring yang tarik baju No. Balik, tarik lo. Oh, tarik. Kedai hui. Baca tu. Dah. Ayun. Dia duduk apa dah ni. Ini dia pun apa. Ada blok pula kat mana? 60, 25. Blok pada berarti 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Berarti pada 10 kilo. Bayangkan nào gì chỗ chỗ. Dah kaki macam. Sao vậy nữa? Itu dia merekah dah. Nah, itu dia yang 3 kilo je. betul deh. Nah, anak betul mengadu buah miu bang. Nah, kayaknya betul. Tôi luar leh. Jadi cepet dah berapa? Jadi cepet kau lah leh. Dari luar tu ni. Berhabis betul ah. Guna ubat. Kagum kan dia ada burung roti macam.
wait, kena apa ni tampil. Hello.
Nyo yan. Nyo. Padahal. Có những dây làm buồn cái nào quay tới rồi nha ba gì buồn rồi đâu Đâu. Bia đi. cái này giá đi rồi nó cái chạm nó cao nó nàn lăn đảo Ra kia. nên nó tăng cái nhầm này Đó. ate ka na mo na sarang dokol bubuh rin dokol mo ha Chưa lắm. ate nga mo boring le Rồi. ito daw cái pinyang le Mấy hả? nhưng mà cái bộ thì cái bộ nó thế nào rồi bộ nó cái này là mình Nhờ bố gì à? Bố nhờ là mà. đó nó bảo là bán hoa đâu cái cả con nhau con điเลย